ithangu ya The Standard na ithangu ya The Daily Nation. Masita makwa nitwa Betty Omwania na niambia na mavuo alama nthini wa ithangu ya The Standard. Mavuo alama nengete uweito kana headline ya ithangu ya The Standard ni trial and error. Maundu ala President William Ruto aitatethia na makalia kusucceed kana makalia kungai kana kuthaiya. Katoa maundu ala mawetete ithangu ni mevo indi walanyo wa asla fund lo ambisie na kuvaluka tinaoneka ayu replace na ula wa nyota walanyongi ni wa university kana maono make somo tutakuoneka serikali yake valugete ndino akubothe ya masomo mayo lokana university la methangu wa elb oyoneka indi aivya ya funding isu itheka na kuete walanyo ongi wa kunenga na loan kwi amanyiwa trial and error rekati wa maono la President Ruto na serikali yake ya Kenya Kwanza hivi itatithia kuona kana nongi serikali yake ya Kenya Kwanza ni songa na mbe matambia indi maondo asu makabikia na ubaloka kati wa mawaloku ange alama nthini wa serikali ya Kenya Kwanza ni mabalama ningeto hito thangoni no ya The Standard headline ni trial and error kutatithia na kubaluka tilikama uvoni ithangoni ya Keli ya The Standard mawoma konete indi manyiwa kana manyiwa alame na ndoto ya kulika nthini wa imanisho shayo luka na universities kwithi wa indi amwemo mailia kuyanisha ndoto sio ni kwithi wa undu serikali ibangie yu baingwa ilovia sia ila manyiwa manenga we kutoa isi masomo mo na yuka na amanyiwa alama kwenda usoma universities makosa taloni kana makanenga wa taloni ila makaiba mamina kusoma na maandikwa mwaka maandikwa mamina kuandikwa mwaka umwe wathela niwo makambia kwi baloni ila manengwe maisoma amanyiwa onthe makethi wa mainengwa loan ni serikali kana elbino itungithwa tabengi ya kunenga na eloni kula kuyamanyiwa maimanisho cia yolo imanisho cia college kati wa imanisho sike vathukanyo vanthi ya Kenya yu amanyiwa makalasimika kosa loan ila makaiva mamina kusoma na maandikwa mwaka umwe mamina kuandikwa amanyiwa makanenga na ilivoti kwi makambuni ala maandikwa kunenga na ilivoti ya kana ni na loan ya mbesa cia nona ila no siende soma ni kana kambuni ukatethecia kumanya itila muthuku byo mbesa cia nata ni kana kuungamia kisomo chake kila asomie na loan ni thangoni ya Keli ya The Standard na kanya you scholarship ikanenga wa manyiwa ala sharp kana ala mabitite ala mekite nesa na mono ala momite misila mivinyie kiukwati na kana ive unga mbesa cia elbu kana elbu ya teka loan kana manyiwa ke thana utawake na kuosa loan ila ukaiba baadaye amina kusoma ni mawala methangoni ya Keli ya The Standard thanguni ya karato ya The Standard mavoma konetia musomi wa meya kana lawyer umwe wiki itwembini olaini ukwithwa yumi wotio muthenyani wa munthe kana nukuletwa na bondi kana ikoni yake githiata tino yake gukonwa mavinda eli na ungi kana wangangania aiweta kana ni no venete mutalii umwe kana foreigner umwe wa thisi anza andueli foreigner eli milioni 35.7 kana milioni 35 katono mwanza aimatavya kana no kumanenga kana no nyai kasia kana no thowa cia dhahabu kana gold indi Alphonse Collins Odewe Osewe wero kwitha indi konise kisangani cha fake deal ya gold ya kilo mana ana palo kweto we na monyanya ni makwatie shilingi dola 260,000 ndani bakubi milioni 35 kuma kwi Bernard Shanda mwezi wa katano itukwimwe na mwezi wa katano matuku kenda mwaka wa 2023 alai ni mataisi onyai cha dhabu ila maweta ni onyai cha osewe nge weta kwitha indi au si lobby ingi 26.1 million kuma kwe motandi vya ungi ai motabia kana nuko monyai kisia o dhabu kana gold ila indi utaisi onyai cha kana ni fake gold deal indi osewe weta kwitha ena asikati iwe
wanganganya wa milioni 61 kana 61.8 million thini wa fake gold deal umuthi no kwitha yumilwa mathika 90 no kulaikwa na bondi kana ikwani yake yithwa veili ata ni mawala methango ni akatatu ethango ni cia gatatu mabo makonetie mubungo mwe ulo kwenda live mubungwa enda live ni kana akwate kana manthe witi wa kanza ko ya India mubungo no ya sakana indi etwa Erastus Ngura Odhiambo awetwe chombo cha miaka 19 etina kusikate wa ekwani ya uwa ni weta kwitha owa yola kuweta kwitha aimuka wanjiko na kwitha mathibitwe na kana kamwe weta kwitha indi no amuoye na kusikatwa makwani ikwani ya kuwa na kubingwa miaka ubingwe wa chombo cha miaka 19 ya kwitha kuma bingi wa mwaka wa 2024 wakwatiwe no wa TB na balaindi sivitali kana medics madaktari la metha akabete prison mamonenga witi wa yolo na itina eso kwatikana na kansa ya miluko ilo kweta kana indi uitula withitwa inengwa kamiti uyanite na indi ando mamuse methitwa metumia lobia mbingi kumuitithia ba Kenya alendo kweta kitha IKU mobile sibitali ni umwe uwi museni wa ilobi ula wa cost yesilingi 75 haweta kwitha aendewe mubiposu wa kumonenga liuno ndo akwitha kanza ni ameluko na kwitha hata melecha kendo yasaka na indi committee prison yaleta monenga live akathi kumantha uiti nthi ya India kulia indi saka nawe ready kunenga ne passport yake thini wa I commission ya India and na kupost bond ta ticket ya kuthi kuitwa India. Alternatively Odhiambo enda koti umunenge kana umwalau miaka ilo talite kana chombo kila kitialite asavu enza emantha uiti wa kansa ila winayo ya miloko mabala methanguni ya karato ya The Standard. Thanguni ya kana ya The Standard ni mawo alama nengete wito thanguni no ya The Standard wabo makonete ndi kutatithia kwa President William Ruto kutatithia melati ikibothokanyo kuona kana nongi ni thaia kana nete ya Kenya bala melati mingi kweta kwitha iminite na ubaluka melati wa mbeni wibo wa kisomo wala nyoa kisomo weta kwitha indi funding ya kisomo hata ithitwa ebothea masomo ndo bailite ojimituki ewe kai weta kana amanyoa makasoma mana na itina kwetwa kana ni mutheani wa yo ya ni mwambi singi wala nyosu wakunenga manyiwa loni usuno waluku ambe ola withitwe o serikali ni ya Kenya kwanza ithito athikia kana etatithia kana nongi amanyiwa no masome mana kana no funding ya mina kubaluka asana masome mana na yu ingi etie endo tryingi maundu maloni kunenga manyiwa kana nongi wala nyosu wa kisomo ni wende ya usuno waluku mwo kuoneka withini wa education ingi wetani kana thini wa health sector itina wa kumya wala nyo wa ula naivo wa NHIF na kubindwanya na kuteka wa shifu kana SHA weta kwitha indi atongo yango mana ene ni wawetete kana SHA iri to yithukuma usuno baluku mwa uweta kwitha indi wi serikali ni ya President William Ruto wakana ithito aitatithia ayumia kuma kwa NHIF na kuwete kwa SHA kuona kana shifa kuona kana no thukuma wala nyongi withito wibo ni wa youth funding bala indi mambi se wala nyo wa Asala Fund bala indi billion miongo kenda nicio cialikilwe kula kwi Kenya mbe wa milioni 28 la mosete mikobo meweta kana indi aingimo mathibite mikobo esu bala ndo kuoneka ai alternate Asala Fund na kuwete Nyota Fund kwikithia kana ndo wanenga muika thini wa isitwa ya empowerment ni kati wa mawaluka na trial and error ila serikali ya Kenya kwanza ithito itatithia makabaluka mighty place na maundu angi ni kana kuona kana nongi ni mokela nikatoa mawaluka la mawetwa mendhini wa serikali ya
Kenya kwanza ni thanguni ya kana ya The Standard mwabaluka ngema wetu amethini wa serikali su ni bokuthi wathukanu na mio ya Kenya kana Kenya ingime thitu emenya mawe na mono amoika amethitu manena na kukosoa utongoi wake methito mekwatwana kunyamasha bandu bakosese a Kenya walukongu ithitwe uwetwa nthini wa serikali su ni maundu ma mikobo kana Kenya kwa serikali ya Kenya kwanza ikovete muno na ingi tax burden kana Kenya ni matumbitwa moiyo kana makwithite moiyo wa kumia court ni mabwana methangoni ya kana ya The Standard thangoni ya katano ni mabwana koneti ndi ula motoi wa bodaboda hukweta kwithana atiwe ni thayo kiseseni cha polisi cha Muthaiga police station alan indi ando mamusi meokwenda musivi wa CCTV kule kwambe wa misivi sita namba kuvutwa kana kwa lawyer wa mususu weta kana misivi ya CCTV ni alita kuleta kumaila moto yo wa moto cia bodaboda loni etano wa miaka otieno miaka ya 19 unakwiye kana unachiwe ni thayo kwanza itekweleka exeseni cha polisi weta kwithana kwatiwe elelo ni munene wa Thika wakubeta kemanisio cha university cha KCA ando mamusemia saindi momene sotagwa mwana wao na kwatiwe ki balaindi unabuki we police station isu saa moja na nusu cia muthenya balaindi ukukonanwa na ungei kana ungei wa kukubulia simu kana phone snatching balaindi bisa ile nako niwe za wakirasa chiwe tokana nako niwe na kabyo ano mamosema ile na maubwa so bametakana kabyo kwa na kitio bandwa kana tiwo na inako nikakubandwa nikakubandwa balaindi makundi mekivathukanyo makutetea aki cia NND ivo ovoko Africa meweta kana indi kindu cho litakwoswa na urgently na kwoswa kwa mituki na ikuwa ni juku ikithia kana thina kuwa ivinda yasa kwisa kuetewe akikumbilwa ni kwithwa ju misibi alire kumbilwa beli kona kana ndi kwani ola mwalimu Ojwang wo iwe kiseni cha polisi kwani misibi ni nesi kumbilwa yu itina wakiku chake kwitha kena kuye ivinda yasa na kwani yake na kuye ivinda yasa kotini kwisa kumbilia misibi yesu indi anuma musemenda kwa betuke misibi yesu ya kisesi cha Muthaiga police station kumbilwa kwa mituki na maundu ma postmortem meweta kana indi tunakwa postmortem meweta kana meonanya anambio nyama anena maumisema internal bleeding kana anauye nthini mwe kwake kuonanya kana nuna nyama hiwe kubikie kiku chake ni mabala methangu ya katano ya The Standard thanguni ya thanthatu ya The Standard ni mabo makonete ni opposition kana ulei kulasimika kuthi emergency meeting kana kikalo cha dharura bali ni president Uthimu ya Uhuru Kenyatta na mutongoi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ni mwatongoi maindi yake kalone omwe na atongoi ange na kikalo cha dharura ni kunena ni cia yulu wa disagreements kana maundu mana mateithito matekwitikilana ngalikoni yolei mevo no lokuluta kivendela cha president kwa kubetanga President Ruto 2027 walaindi mutongoi wa DCP Rigathi Gachagua kutula mutu kwitha avienda ciama ila nini silike chamani cha DCP ini muthenyani wa yoga Gachagua nwi wiki weta kana we anelekie na nenda ciama isu nini atongoi masa isu nini malige chamani cha DCP na kana ana makula cia bethi wenda ubwe ni kana kunu cha President Ruto 2027 kati wa monola mondo ni opposition leaders ni ulani ikikalokela kitongo ni President Uthimu ya Uhuru Kenyatta na Kalonzo Musyoka ni ngusanisi isu si Gachagua kuweta kana uloko nengwa flag bearer ya opposition nolawe ukwete kula mingi mesani menda kunena cia kindu chona kindu kingi makwenda kunena ntanyulu wa kubwana ngua wa ndani kana ni maundu ma thomba mailite kutia thomba kana mailite kubwana ngua wa ndani maendo lela lisia wa ndani na kutola na miti wa ndani mailite kuthisi kaloni makanene hakuna mavika kuoza maenena yulu wa umwe nondo ngwatanio ya ulei yimite umwe dekati wa maundu ala kikalo kila kitwaiwe ni Uhuru Kenyatta na Kalonzo Musyoka na tongoi angi maulei
matwaisie kunena nisya yulu wangaleko siuli na undu mekukwatiania nikana kwikithia kana ni mavikia ulo kanengwa kulu cha kivendela cha president 2027 kwenu cha President William Ruto. Tukiendelea dhanguni ya The Daily Nation ni mwavuo lama nengeto wito dhanguni ya The Daily Nation ni mwavuo makoneche conditions Gachagua conditions for Ruto defectors kana indi condition ila Gachagua okunenga ando alama kwenda kuma kambini ya Kenya Kwanza na kulika chamani cha DCP ni mwavuo lama nengeto wito ithanguni no ya The Daily Nation mavola ngia alama nengeto wito thanguni no ni mavo makonete undu TSC kwambatia alimu kwambatia ndeve alimu ngili 34 alama kulete mianya kivathukanyo tulikama uvoni thanguni ya katatu ya The Daily Nation mavo makonete usi wa Ruiru ukwitwa usi wa Kiku kana River of Death usi wa Kiku weta kwa naindi kwitha anu aingi kana ala maku wa anu methitwe mathicha miyo usini uno wa Ruiru weta kana indi paingo mundu mwe wa Yesu akwiki wambini aikonanwa na mila yithitwe yumite bo ene thimesa kana ni mithanthatu ila yithia wa usini uno na paingo matambia mamina kosa pala komanda wa polisi wa sub county su ya Ruiru etwa Charles Kibathi oweta kana numbers ni exaggerated mila maminita ko moko sata mafisa ma polisi ni mi itatu yoka inde tithanthatu otondo ndende mekuweta iweta kana TIA mathiene ni kindu chalire kosa urgently na nimekosa matamia kwikithia kana indi alame ithi to mathicha mihesu wo ndi moso matamia make meya ene nthi kana aimi alama to ayesa ndi mayo usendi usipe weta kana ni malikitu ndi buya ndo makila cia mendete kutabaki upo matwaisia ndi mayo na muno mila ithia wawe iweta kwitha ithia wa kwambililia nimo kana Monday muno nimo misi ithia wa usini usu matambia pengo matambia mami na koso namwe na kumanya nao wala mekasiami usini usu wa Ruiru ithanguni ya kana ya The Daily Nation nivo ndive mavona manengeto wito ithanguni no ya Gachagua kuia tough condition sia Tongoi alama ya kwenda kulika chamane chake cha DCP na mono atonga alama nthini wa serikali alama ya kwenda ukila nilia na kulika kampeni yake Gachagua yasaka na indi no kwa tete maukulio ngili maana nyanyana kubinda thantatoka na 816 sia ando alame kwenda kuma kambini ya serikali ya Kenya Kwanza na kulika chamane chake cha DCP na kati wa ano ni mevo maminista atano andiki anene nyanya ambunge miongo na atatoka na 83 National Assembly members maseneta atano na magavana ana walangi kwa sene ni ward representative kana MCA mwana atongo yangi meki vathukanyo kwenda kuma serikali ya Kenya Kwanza na kulika chamani chake cha DCP asa kana ni maseuvitie kana metho senator metho lanwa Nyandarua asa kana ni maseuvitie komiti mwana ya kuthungulula andu ala mekwenda kuma serikali ya Kenya Kwanza na kuthamia chama chake cha DCP na muno kavindane ka tuelekele kana twetelosa kwani wa 2027 vala vya kuoneka nwenye mambio kila nilia na kulika siambani sisi watokanyana kuma serikali ni kulika mvini wa ulei mesa kana ini masoweche komiti mwana ile kutethesya kuthungulula Tongo ikana ateti alama kwenda ukila nilia meweta kana ini no withe matomito ni kwithwa paumbe ni pauitinani Senator Cherargei no ne wiki aiweta kana serikali ni kufacilitate Tongo ikuma serikalini ya Kenya Kwanza kulika thini wa opposition ni kana methe matumoma kwithukisia kana kuvalania ngwatanio yo kana kwithukisia kila maendesie na kutonga ripoti ngale kwendo ingi wala ni metho kweta kana metho muno kumbana kana kuthungulula ala mekwenda ukila nilia na indi metho no wiki weta kana ithanguni yeweta kana mo ta atongo kana ene nthima Mount Kenya na atongo ya langi mayaekea atongo alama kunie kura ya kubunguthula Gachagua kuma ofisini kana mayaekea na kethwa we omokwenda kila nilia na ni wa kunie kura ya kubunguthula Gachagua ndetikilwa kulika chamane cha DCP condition ya keli ni kana wa kila nilia na kulika ngaliko eno ingia ulei nduka ukitia kivila
Karambuko ukitia kivila na chama chochote kikuhusikana na ngaliko yaingi ya UDA. Nikatoa conditions ila Gachagua wa mutongo wa chama cha DCP unengete ya tongo yonthe kana ateti alama kwenda ukilanilia monokuma kuya kwi serikali ya Kenya Kwanza na kuka chamani chake. Ni mwamalama ithanguni ya kana ya The Daily Nation. Ithanguni ya thanthatu ya The Daily Nation ni mwaboma koneche Ruto and Oburu summon troops to plan for 2027 polls. Kana indi President Ruto na mutongoi wa ODM Oburu Oginga makuli magavana wamwe na nini mo wamwe na bunge kutwa ise kikalo cha mithenye tatu kuya Naivasha ni cha tongoi ma chama cha UDA na ODM ni kana kunena ni cia undu wa kwikia strategies ila meutumia mwakani wa 2027 kino kingi meunena ni cia thini wa kikalo chuka na treaty su ya mithenye tatu kuya Naivasha ni mwogo makonetie zoning ila ODM yethitwe kuulia kana ngomeni ya ODM UDA yelite kungamya muteti na kana ngomeni ya UDA ODM yelite kungamya muteti ni kaundwa ni katiwa maundu alame uthionena nesia thini wa treaty su ila meotwaisha Naivasha yulu wa political zoning lakini kingi meonena nesia ni yulu wa running mate wa President Ruto 2027 nola ukethi wa running mate wake 2027 nikatoa maundu alame uthionena nesia kuuma mane na kwikia metala tala na undu me win a Kenya nikana kwikithia ni masa kuwa kwa ivinda yake li na kunengwa term wake li 2027 ubyo kaivinda ni nayo indi ngalakoletwa isi kikalo kila kitongwe ni Uhuru Kenyatta na Kalonzo Musyoka mutongoi wa Wiper kone nesia yulwa maundu kauta mangale kwesu ya uli ithanguni ya nyanya na kendane movo makonete utandiriana ithanguni ya 10 ni movo makonete mukomo wa tele cia mabatakali kana nas kwithwa makomete mayenda maundu manama bikenda ubike wa meaneswe ya senti misala ni alite kwa matu hapa mwe na pamwe na tips ingi mekwenda kana allowances ila mekwenda mesaka na allowance sia nase sele kwa mbato kuma ya ngili 15 nginya ngili 25 kwa mwaka nase service allowance ya mbato kuma ngili 20 nginya 30,000 na manase lana ndoko ma taintazi mabikia kwanda kwa mawuya mako tuwa nikatewa maundu ala mekwenda na ala methitwe maisukumisya wala indi meweta kana amwetu aingi ala meutethekea masibitali mende na onyamano ndu mathina andu makumatethesya na yu sibitali wa Kenyatta bugwa kwambilile nuna kwatiania na masibitali anange kutwaisa buko mosu ona kucheka muthenya ni wayo ni marisiumi kana ni masiokie wiane biasa kana ndi sibitali usuni musu kana amwetu aingi methe tuma masibitali lenge na kuka sibitali uswa Kenyatta na sibitali ni musu na manasi mathie bombe akuyana serikali endekaji iwekio cha manasi ano na kumianesia mawendi ala mekwenda kana maundu ala meiwanie thini wa collective bargaining agreement ila mekeia ni maundu ala methanguni ya 10 ya The Daily Nation kithia niwe kwatia ithangu thiu wisome mabwa so ithanguni ya 11 ni mabwa makonetie undu TSC ikithwa ibikia alimwa labe kwithwa mayamba tu ndebe miana ile tangasitwe ni mianya ngili 34 na 16 kana 34,016 niyo mianya ya kwa matwandeve ya alimwela ibikie na utangaso bala ndi meweta kana kwa mwalimu kwa matwandeve ailete kwitha condition number 1 ilete kwitha asomethete miaka 3 thini wa position ila ukwenda kutwawa ile ndeka kwitha asomethete 3 years thini wa current grade nikana ku qualify kwa batwa ndebe na ingi makethio wa mariki wa interview no logo kwata maxi 15 kwa mbata no kwitha qualify kwa batwa ndebe thini wa miana isu ngili 34 ithanguni cia 11 ni mawoma konete MCA omwe former olawai MCA former ward representative ku kai ya kana kuliala na mawoma kana ni wangeiye milioni 365
kuma kwa kampuni mwe wa insurance indi wetwa former nominated member of county assembly wetwa kwitha indi makwatianie kana maina kampuni mwe na Isa Timami wa kuya Lamu maikita kampuni mwe na kwithwa indi Salim Mohamed Busaidi MCA wa fojiye sai ya Timami ni kana kumya ilobia ino ila womisie mabinda meki bathokanya ulani mwaka wa 2018 mwezi wa katano ni womisie ilobia na mwezi wa kana 2024 omyo ilobia ingisi on this total 363 million pale ndo kusikatiwe ungei na kuforge sai ya mono ni kana kwetekelethwa kumya mesa isu thine wa bengi ni mwana methango ni ya 11 ikithia niwe kwatia mathango asu ni kana wisome mabo asu kwa uithiano thini wakati ni kaumo nthi thango ni The Daily Nation bioneka indi ngaliko emwe bena visa cia atongo yana wasisia sula atongo yesu nimekuoneka mesikie nimo au menthi nimeoneka mengalene ya ambulance na ngaliko yengi masoletwe visa ulo kwenda ubwana na mutongo wa DCP Rigathi Gachagua ekite kopia ikuoneka ile ya King na maandishi makaandikwa no one comes to the mountain except through me maimundu ulika Mount Kenya atio kwisila kwakwa ni mawala mane ni uneni ukuoneka unenetwe kana wikitwe mutongo yosu ukuoneka ile tawa DCP ngalikonde ngebe na tongo ange ende osa thango yu wiki ni wona katuni ko ndi kana umane ko kiasiata ndivoto bikamuthia wa ukunikira manango maito maumunthi ko yitu kiralilia ngaliko yegi ya Mutongo FM kilunguni cha Saluja nyene to abiti wa mwani